Pozdrav, ja sam Roko i knjiga koju ću vam danas predstaviti zove se Civilna opasnost od autora Krune Čudine. Radnje su dio u Zagrebu, a glavni likovi su Hana i njezin dečko koji je ujedno i pripovjedač. Oni imaju sina koji se zvao Rafael, a trenutno se zove Viktor. On više ne živi s njima jer smatruje da je bezvrijedan i da im je nepotreban. Tako da trenutno žive opet sami. Radnja započinje na sprovodu pokojne Kornelije, negdje blizu Varaždina, ni pripovjedač ne zna gdje. Pripovjedač kaže da je Kornelija bila dobra i draga žena, ali se na nju čak i na taj njezin sprovod vraćamo nekoliko puta kroz radnju. A ponekad nam i opisuje slike sa tog sprovoda. Nijedno od njih dvoje nije trenutno zaposleno i zato jedu samo paštetu od tune, krumpir i tjesteninu. Cilj im je u dvorištu završiti vrt sa malenim bazenom i bambusima oko njega, kako bi napokon mogli napraviti piknik i uživajući gledati u zvijezde. Kroz priču saznajemo da malen Viktor trenutno živi na selu s bakom i dedom, ali roditelji se više s njim uopće ne čuju. Uglavnom, u svu tu radnju oni se često posvađaju, ali zapravo se vrlo brzo i pomire. I na kraju, meni se knjiga svidjela i svima je preporučam. A za one koji su poput mene, knjiga ima 140 stranica koje su podijeljene u 20 poglavlja.